yabo. But now mase kwenzeka leyanto bayadlala uDumi negospel neGqomu, iGqomu liyawina. Ekugcineni iGqomu selwinile, khani befuna ukufaka ke lezi inkulumo abebenazo ukuthi hey kwanje iGqomu lenze lokhu, ekuwukuthi into eqala inkulumo ukuthi iGqomu alizange lize lifake umuntu wesifazane egroundini. So iGqomu lithema lithi liyamfaka umuntu wesifazane egroundini, kwaba sekutheni lo muntu abebethi bayamfaka bebengambhalile phansi. Ungitshele nje into efana naleyo, because of ama-artists phela abanye bayacusa, siyasebenza sisemagigini, so angeke uwathole wonke ama-artists, so usebenza ngokukhona okungekho akukho. Ngesingami bekumele kuhlalwe phansi kuthiwa ngoba sekunje, kube nephutha elinje, into ekumele yenzeke iGqomu njengoba libreake ama-rules kanje, ifine yawo akube yilokhu, yabo, uswazi abazoshangala iGqomu akube yilokhu, hayi ukuthi kuphazamiseke abalandeli banhayana ubuzo enjoya, bahlale phansi babuka ama-artist edlala ibhola. You know bekumnandi kanjani uhleli lapho ubuka uThina Zungu mayebamba ibhola, Zungu mayebamba ibhola, uzwe iCrowd imemeza yonke because iyo into abebeyizele. uJumbo mayebamba ibhola, iCrowd ngisho kuthiwa akenzanga into etheni, you understand, ngisho kuthiwa yikho into etheni ayenzile, but ukulibamba nje kwakhe iCrowd beyivela iphakame yonke ijabule because into ebeyizelwe laphayana iyona leyo, uyabo. So kube buhlungu ukuthi umfowethu uDumi afike to the point la athi yena akaphumi ke yena egroundini, khona la ke ahlala yedwa egroundini, wathi yena akaphumi. Ngalezo sikhathi iGqomu neHip Hop sebephakathi egroundini bafuna ukwenzani, kumele kuqala ifinal, wavela wathi yena angiphumi ke mina la egroundini, uyabo. One of izinto ashilo kimi ngikhuluma naye, bakhona nabanye abangangifakazela, uthe kimi umfowethu uDumi yena isifiso sakhe esemncane kwaku ukudlala ukuba isoccer player. So lento eyenzakala la yinto akade ifisa empilweni yakhe. Utshele abantu emakhaya wathi yena uzobe ku TV ku SABC1, so abantu balindele emakhaya, ususe nabafana eThekwini ukuthi bazodlala la, so ngeke baze baliyeke leli thuba bona lokuvela ku SABC1. Amagama kaDumi lawo awashokimi, yabona ke le nto ivele iyo bafowethu engihluthule umoya ukuthi mfowethu, so this is about wena, not about i-tournament, not about bonke labantu abalapha phezulu abazele ukuzobuka i-tournament. This is just about wena, ukuthi wena wawufisa ukuba i-soccer player, so akwenzekanga, so ithuba lakho lokuthi wena uvele ku-SABC1 live into ebaluleke kuwena wedwa leyo, uyabona. Amagama wakhulumile la uDumi, ngazama ukukhuluma naye ngathi mfowethu ngicela sizame ukusave i-tournament. Ngize ngafika mina esinqumweni sokuthi iHip Hop if iyawina kwi-tournament, yonke imali ezoyiwina akube yifine, ithathwe yonke, uyabo. Ngize ngafika kuleso sinqumo leso mina ngathi iHip Hop uswazi engifila ukuthi ingashawa ngalo, yonke imali esiyiwinayo kuJamming to Soccer, yonke leyo mali leyo ayithathwe iyofakwa, yonke leyo mali leyo ayithathwe. I don't mind even wonke leyo mali bekumele siyiwine siyithathe siyodonate, ithathwe iJamming to Soccer, siyodonate ngayo mhlambe ezikolweni, sithengele izikole whatever izinto abafunayo, kube ifine yethu leyo, you understand. Kodwa let's save yonke le yanto eyenzakala lapha, abantu baphume ngobuningi bajabule, they ready for ifinali, then Dumi wena uthi awuphume egroundini, wena isifiso sakho kwakuvele TV,
kwakukuba isoccer player. And one thing engizonitshela yona bafowethu, yonke lento angikhuluma manga ngize